Naya na bisa, na sani aju ya meloi pake salii, masu pole ku kotae, loka konro ya senge Golgota, betuana ulu tengkora. Kuniro isalik na bisa. Na yaro tau dua ya newe masa mai hukum mate, isalik toni kuban rena wali-wali. Na nasurumoki ni Pilatus kupe pengemakada, Isa to Nasare Aruna to Israel napa nataro kubagai yasekna aju sali ero. Mega to Israel baca roki sebab eron ron na isali na bisa macawe ku kotai. Na ero oki yoki iri lala telu bahasa. Ya naritu bahasa Ibrani, Latin, Sibawa, Yunani. Na napa makadani ero ponggawani mange ku Pilatus. Ajana na Aruna to Israel yoki. Ya kia makadaya tawe iya na Aruna to Israel. Mape bali ni Pilatus makara aga pura woki tetei taroki. Purana na isali na bisa kuro tentara nala ni pakaiana napa na bagepa. Na tungke tentara pada nala ni tasek dina. Nala toni pakaiangi lalena. Nairo pakaiange dena ijai. Ia kia itanumi mapa mula yase letu iawa. Jadi pada sepak bicara ni makara. Aja na KPI. Ya ke makasingin na reko yundiwi napa irita makadani gana lolongangi. Kajajangi ero, kuang mengipak dupa yang ketaroki ku kita makada. Na bage-bage wajukku, si bawa na undiwi pake aku. Na yanaro para napegau tentarai. Yara watue angkai indo na nabisa tatoku sadena jusalie si bawa pada akun reina. Makutro Mariam benena Klopas, si bawa Mariam pole Magdala. Na itana na bisa indo na si bawa anak guruna ya napoje engkai tatokuro, maka dani ku indo na. Indo ya siro anakmu. Purero na pudatoni ya anak guruna makada ya naro indokmu. Jadi mapa mulai rawatue monro ni indok na nabisa kubolana anak guruna ro. Naisengi na bisa makada puramanan ni sinin na jaman na. Jadi makada ni madak kaka. Makada makwiro kuang mengimak dupai yang kata roki ku kita Angka kurose dia tarong anggaro kecil isena. Jadi engkana tau mala gabus na remai kurang goro napa napakena ku take hisop Purero nak juluangi ku temuna na bisa. Purana nainung na bisa ruang goro maka dani puramanan ni na pacuku ni na nak beratoni nyawana. Yaro soe aso mapasadia. Yanaritu mapasadia tawe nasabak melo ni aso saba. Na nasitu atoi aso paska. Na yako so saba dena lorengi ponggawana ti Israel tete monro tak gatu yeruju ko jusali Jadi na iloni ku Pilatus ku amangi pada ipoloi dune na yeroto sali napa ipanao. Na napa jokka ni tantare poloi dune na yero
tau duway ya newe masamangi sali na bisa. Ya kena dapina na bisa naita ni makadamate ni. Jadi dena na polo iduna na. Ya kiang kasalase din na kurutan taretok do idur benrena. Nang kana darah si bawa uway masuk. Wakira ko yaro kajajange nasaba iya matomitay. Natonga yaro waki Si bawa wisa makada anu tonga ngusak bingi. Kuam mengi matape toko. Kajajange yaro pasalenge kuam mengi makdupa yang ketaroki kuilalan na kita ya makada. Degaga bukun na matu ipolo. Si bawa angkato ayak na makada pada natangai matu ya purai na todo. Angkase dito yasa Yusuf topole Arimatea anak guru nato na bisa. Ya kiade na popoy na sabak metawi kupong gawana to Israel Ya rawatue joka ni meloy ujuna na bisa ku Pilatus. Ipalalo ni ku Pilatus jadi joka tongan ni malay. Nayatosi Nikodemus ia pura jokawan ni mewe si runtuk na bisa. Joka toni kuro mati wipak bau-bau. Ia nari tumur si campur gaharu. Kira-kira 30 kilo. Mala ni kaci yaro to duway na dokoi ujuna na bisa. Si bawa nasa puatoni yaro pak bau-bau si turu ada na to Israel ya kumelo makuk buruk tomate. Kusadenan rona na bisa isali ang kase di tamang. Nang kase di buruk baru kuro. De panang kanon retomate. Yaro soe ya naritu aso mapasadiana to Israel ya naritu melo ni pamulai aso sabae. Nama cawe yaro kuburu jadi kuniro nataro ujuna na bisa.